Yes, nyemerera nongere mfata akakanya nsuhuze mpikaze mwe mwese tubana hano kuri News Lab TV. Ni muruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho, ni kubivugwa ibitangazwa ndetse n'ibikorwa ku mutekano, politiki na diplomasi mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari. Turerebera hamwe akantu ku kandi ngiyi impamvu y'amakuru azindutse avugwa ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Iki kiganiro kiribanda ku nkuru nziza ariko kandi ni nkuru mbi muri access zitandukanye ziri kweramo imirwano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, muri access zitandukanye ziri gutegurirwamo imirwano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Nyemera rero umenye cyangwa se ubare natwe kuva ku munota wa mbere kugira kwa nyuma umenye uko mu kibaya cya Rusizi byifashe. Aka kanya yaturutse inkuru nziza y'impumeko nziza hagati impande zihanganye nyuma y'urugamba rw'imbaturamugabo rwabare muri access za Kabunambo hariya muri teritwari ya Uvira, ndetse bikavuga ko General Sultan Makenga komanda mukuru wa M23 yamaze gufata umwanzuro yatewe mu by'ukuri no kuba yarashotowe nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa agabwaho ibitero karahutaka. Reka turebere hamwe rero uko Uvira ishobora kuza gufatwa bubina bwiza bitewe n'uburyo coalition ariyo yengeje umuriro ngo igomba kuwota. Rero muri aka kanya turaje turebera hamwe uburyo mu by'ukuri bigiye kuba bigenda. Aka kanya iyi misozi ya Zakabunambo, imisozi ya Kirungwa iravugwa ko yafashwe na M23 ndetse mu by'ukuri kugenzurwa n'uyu mutwe w'intare za Sarambwe. Bikavugwa neza ko abatuye Uvira impumeko y'amahoro bagomba kuyihumeka kubera ko nta kindi gisigaye. M23 ishobora kuza gutabara Uvira bitatinze, dore ko ibimenyetso simusiga tubifite ahangaha muri amakuru tujye kuba tubikomozaho. Hanyuma turagaruka mu kibira turebere hamwe uko situation imeze. Kibira ibintu byatogose, reka mbyite gutyo, byarushijeho gukara ndetse no gukarata. Kibira aha muri za komine Mabayi ni mu ndiri ya FDLR. Ahangaha hamaze iminsi havugwa imyitozo yahabwaga FDLR ndetse n'imbonera kure n'abarwanyi bavuga ikinyarwanda bandi barimo batozwa n'abazungu muri iri shyamba rya Kibira. Ku munsi w'ejo byari byavuzweho ariko ntitwabitangaza kubera ko nta gihamya y'aya makuru twari twakabonye, ubwo badutanze kubitangaza reka twe tuvuge ukuri kwacu guhari. Ahangaha mu Kibira no muri komine Mabayi birumvikana, ahangaha ubundi ikiguri cy'aba FDLR niho kibarizwa. Biravuga ko Burundi ubundi ni kimwe mu bihugu byahaye indaro uyu mutwe w'inyeshyamba w'abajenosideri wa FDLR. Ubwo rero bakahawe uyu mutwe ibishoboka byose ndetse bafite n'umugambi mubisha wo gufatanya na Tshisekedi mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gutera u Rwanda bagakoraho ubutegetsi buriho. Aka kanya mu Kibira byari byavuzwe neza ko iyi nkambi yatorezwagamo abitegura gutera u Rwanda cyangwa se iri shyamba ryatorezwagamo abitegura gutera u Rwanda, inkuba itagira amazi yongeye kuri koroza no mu gicuku cyangwa se muri iri joro biravuga ko ngo yongeye gukubita. Bikavugwa neza ko inkuba yakubise abadede bagera ku 185. Ejo byari byavuzwe ko ari 159 ariko 185 nibo bivuga ko iyi nkuba itagira amazi yakubitiye mu Kibira. Aba FDLR amakuru aragaragaza ko bagera kuri 42 harimo abarimu babo cyangwa se aba trainers, dore ko bari guhabwa imyitozo karabutaka n'abanyetanzania bagera ku 10. Biravuga ko mu by'ukuri nabo bamaze gukubitwa n'iyi nkuba itagira amazi ndetse itagira n'igitonyanga. Noneho abarimu b'abarundi aba bose bajya kuri 20 bo bahasize ubuzima. Abacancuro babandi b'uruhu rwera 3 nibo bishwe n'iyi nkuba. Basanze shitani mu by'ukuri nkuko amakuru abigaragaza. Wadutangarije inkuru agira ati harakabaho inkuba ihora irinze u Rwanda, ati uwanga u Rwanda wese n'uwifuriza u Rwanda ibyago Imana izagumya ibarimbure. Uyu muntu rero waduhaye amakuru tutatangaza izina rye yadukurikiraniye iby'iyi nkuba, turaje tubabwira uko mu Kibira byifashe, hanyuma ariko n'uburyo igikuba cyacitse muri aba bahabwaga imyitozo, aba badede, aba FDLR, aba batanzania batangaga imyitozo, abacancuro batangaga umusada b'uruhu rwera, abagera kuri 20 b'abarundi rero bahasize ubuzima. Biravuga ko hari abandi ariko ngo imyitozo ntigikozwe yahagaze shishi itabona. Reka turebera hamwe uko situation yifashe mu Kibira. Turagaruka mu bice bigiye bitandukanye bya Warikare, ahitwa Warikare. Iyi Warikare irimo icyitwa imyiteguro y'urugamba ku buryo budasanzwe. Munyemerere nze kubabwira byinshi kuri aya makuru ari guturuka Warikare ndetse na Masisi. Murabizi ko minsi ishize hamaze iminsi havugwa imirwano muri
axe za Masisi, yasize abarwanyi ba M23 birukanwe muri axe za Malemo, ndetse ubu ngubu Malemo ikabigenzurwa na Wazalendo na FDLR nkuko amakuru abihamya. Yesi Malemo gusa rero, ariko kandi aha ni muri groupement ya Bashari Mukoto. Iyi Malemo iragenzurwa na coalition, ariko kandi M23 muri iyi groupement nayo ikagenzura agace ka Kashuga yakubitiyemo igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR na Wazalendo. Biravugwa neza ko rero abarwanyi ba M23 bakubitiwe Malemo, nubwo ntagaragarizwa neza ko bahavuye bakubiswe, gusa ikigaragara nuko mu by'ukuri Malemo iri kugenzurwa na Wazalendo na FDLR ndetse na Fardc, ariko abarwanyi ba M23 bahunze, niba ari uguhunga bahunga ibitero, niba ari ugukora withdraw reprise strategique, ntabwo twabashije kumenya ibyo ari byo ko M23 ntigeze clarifying impamvu yasohotse Malemo. Ahangaha rero biravugwa neza ko abari Malemo bose birundiye muri axe za Minjenje, ni ku ruhande rwa Warikare uherereye hariya muri groupement ya Banakindi, abandi ngo baragiye bipanga ahitwa Mpeti. Ahangaha rero nyuma yo kwipanga yo hongeye gusukwa abandi basirikare, hongeye gukorerwa deployment, ese hagiye gukorwa diog yo kugaba ibitero mu kwisubiza Malemo cyangwa barerekeza mu zindi axe hariya muri Warikare. Turaje rero tubikomozeho tubivuye mu zindi muzingo, ubwo turavuga kuri deployment ku basirikare kabuhariwe ba M23 barimo abanyadushoka bari guturuka muri axe za Kicanga na za Kalembe berekeza hariya muri izi axe za Mpeti. Turaje tubikomozeho rero tubabwire uko ibintu bigiye kuba bigenda ku kibuga cy'imirwano. Imasisi rero bikavugwa ko ku mugoroba ku munsi w'ejo amasaha 12 nubwo nta gihamya cy'aya makuru, ariko kandi biratangazwa. Ku munsi w'ejo umutwe wa M23 wakubise ndetse utanzitse unateza igihombo gikomeye ngo ku ngabo za leta ya Kongo Fardc hamwe na FDLR na Wazalendo, abari bayiteye baturutse muri axe za Warikare bagamije kugaba ibitero muri Masisi. Nyuma yo gufata imijyi ya Katoyi, Kawele, ingabo za Kongo Fardc ngo zongeye gutsindwa ndetse no gutakaza n'uturi duce twa Ngururu, agace ka Kikomo, agace ka Mulema. Utu duce two muri Masisi rero ku munsi w'ejo ku mugoroba twabereye imirwano ikomeye, gusa amaginga turagenzurwa n'abarwanyi ba M23. Nuduce turi mu rugabaniro rwa Masisi na Warikare, ndetse mu gitondo rwose muri aya masaha biravugwa neza ko nta rusaku rw'imbunda rucyumvikana, ariko bikavugwa neza ko cyangwa se amakuru akavuga ko imirwano yakomeje kumvikana mu duce twa Buhimba muri teritwari ya Warikare, aho ingabo za Kongo Fardc zongeye gusubira inyuma ku mirongo y'urugamba. Reka rero tuze tubyinjiremo turebera hamwe uko situation imeze, ariko muri Kivu y'Amajyepfo ho amakuru yo ni menshi. Irucuru naho muri axe za Mweso, Nyanzale na Katsilu hamaze imisi havugwa urugamba rukomeye hagati ya M23 AFC ndetse na Wazalendo, ni muri sheferi ya Bwito. Ndaje mabwire uburyo umuheha wavunwe hakongezwa undi, ndavuga uruhande rwavunye umuheha rukongezwa undi muri izi axe, turabikomozaho ni muri teritwari ya Rucuru. Hanyuma muri Lubero ntibiherutse ariko birakomeye akakanya muri axe za Kipese, biravugwa neza ko mu by'ukuri indwanyi za M23 ziri gukaza umurego. Amakuru aturukayo aravuga ko abaturage bafite impungenge zikomeye cyane abari bamaze gusubira mu byabo mu midugudu itandukanye iri ku muhanda muri nimero 2. Turaje dukomoze ku makuru guturukayo. Abamayimayi mu gace ka Kanyabayonga baravugwayo, ariko kandi turebera hamwe uko M23 irinze ibice bya Musienene, Lubero Centre. Ahangaha biravugwa neza ko abarwanyi ba M23 bari guturuka mu majyaruguru y'ubutware bwa Bashwaga baragana he, bafite igihe ntumbero. Ibi byose turaje tubive imuzini muzingo muri amakuru. Hanyuma ni munyemerere nze kubabwira ko ibya Republika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bikomeje gufata indi ntera, ariko kandi ku rundi ruhande turebera hamwe iby'u Rwanda n'ibyo bihugu byombi byakomeje kuba agati k'inkubirane ku kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma ndababwira ibyatangajwe na Minisitiri Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, yaje akomoza kuri Perezida Ndayishimiye General Neva, Perezida w'u Burundi, yamunenze cyane avuga ko ngo ari kuganganisha ubwoko nka Habyarimana. Byakomotse kuri inkuru y'abanyamurenge bari bagiye gushimira Perezida Ndayishimiye hariya i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo n'ifoto yagiye hanze yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, nubwo nabonye itavuze
itavuzweho rumwe na benshi kubera ko ni ifoto iteye urujijo n'impungenge. Perezida Ndayishimiye rero ku munsi wo kuwa kabiri tariki 17 Werurwe yari yakiriye itsinda ry'abanyamulenge bavuga ko ngo bagiye kumushimira kubera uruhare rwa leta y'u Burundi akuriye birumvikana ngo mu kurengera ubuzima bwari mu kaga bw'abanyamulenge mu ntambara iri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero impungenge zigashingira ku buryo iryo tsinda ryitwa Abanyamulenge Global Advocacy ryashimiye Perezida Ndayishimiye ngo ku mihati y'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gufasha ndetse no kwita ku banyekongo barimo abanyamulenge ngo bahungiye mu Burundi nk'uko Perezidansi y'u Burundi yabitangaje. Abenshi bakavuga batese ibitero by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone za kamikaze CH-4 hariya muri Kivu y'Amajyepfo, Axe za Minembwe, Mikenke, Kalinge, Bidegu n'ahandi zagiye siga bigabwa n'ingabo z'u Burundi bikagira ingaruka ku baturage b'abanyamulenge. Ubwo byaba byirengagijwe. Reka turebere hamwe rero ibiri gutangazwa birumvikana ku bishinjwa ingabo z'u Burundi muri Kongo. Turabikomozaho turebera hamwe itangazwa na Charles Nteze wavuze ko nta bwicanyi bukorwa na leta y'u Burundi ahubwo ngo ni ineza, aho ngo bayobowe cyangwa se ngo bayobowe ubwoko bw'abanyamulenge ngo ndetse n'uyu munsi ngo mu by'ukuri ngo burahumeka amahoro ngo buyakesha leta y'u Burundi hamwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari abanyamulenge nabo bagiye barashoberana ku myitwarire ndetse n'ibyo batangaza kuri iki kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'imibereho y'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamulenge. Ndaje mbabwire rero ibyari byo gatanu ku kandi, hanyuma ndababwira ko urubanza rw'u Rwanda n'Ubwongereza rwatangiye. Uru ni urubanza ruremere cyane, reka turushyire ku munzani turebe ibiro rupima kubera ko ni urubanza rukomeye cyane. Ni urubanza ruremere tuza kwinjira tukaruva imuzi turebe ingingo nyamukuru z'uru rubanza, ingingo nkuru zari mu masezerano tuzirebere hamwe, hanyuma tunakomoze mu by'ukuri ku buryo uru rubanza rurenze amafaranga rwango nta kiguzi cy'amafaranga cyahagarika uru rubanza cyangwa se cyaruburizamo. Turebere hamwe uburyo uru rubanza rw'u Rwanda n'Ubwongereza mu by'ukuri ari runini ariko n'icyo u Rwanda rwifuza muri iki kibazo. Ese u Rwanda rurifuza iki? Uraje kimenyera ahangaha. Turebera hamwe n'ibisobanuro by'aya mafaranga avugwa muri iki kirego tuza kuba twibandaho. Ubwo rero ariko kandi n'amakuru menshi tuza kuba dukomozaho. Turanyarukira mu gihugu cya Congo Brazzaville. Perezida Denis Sassou Nguesso yongeye gutsindira manda ku majwi menshi cyane. Turaje tubivimuzi turambuka hakurya y'inyanja ngari. Ndababwira ko muri aka kanya Iran yihoreye akebo kagiye wa mugarura. Iran ari ikoherejeyo igatumyeyo. Yes, Iran yihoreye mu gihe Israel yongeye kwica minisitiri wa Iran w'ubutasi. Ibigezweho mu ntambara ziri kubica bigacika mu burasirazuba bwa hagati ndabifite ahangaha bana natwe hano kuri News Lab TV. Hanyuma ariko ikindi tuza kuba dukomozaho, ambasade ya Amerika muri Iraq yongeye gushwanyaguzwa ku buryo bukomeye, yarashweho mu buryo budasanzwe. Ndaje mbabwireho gatanu ku kandi. Zelensky yavuze uburyo intambara ya Iran iri kungukira Perezida Vladimir Putin. Niyo nyungu Burusiya bufite muri intambara. Reka nze mbibabwire ko ubwato bwa Amerika bwikorera indege ngo bugiye kuva muri Iran nyuma yo kuba buhura n'ibibazo bikomeye bugafatwa n'inkongi y'umuriro. Amerika rero ngigiye gukura mu ntambara zihanganyemo na Iran ubwato bunini bwikorera indege buzwi nka USS Gerald R. Ford nyuma yo gufatwa n'inkongi ikomeye. Reka rero mnongere mbahikaze. Reka mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kubara natwe hano kuri News Lab TV. Ni subscribe, nkandira hasa ni subscribe cyangwa sabone, nkandira kuri like tubone ko ubikunda. Mu by'ukuri nyarukire no muri comment ushyiremo udutima unadusuhuze cyane uti nitwa gutya, wandika izina ryawe ushyiremo udutima, hanyuma unambwira aho uherereye ngenza ngusuhuze. Mbibabwira kenshi mu nkuru zitandukanye ariko ntabwo mubikora muri benshi. Aka kanya rero nicyo giye kugira ngo dusangire impamba y'amakuru ahambaye ariko tunaziranye. Nkusuhuze rwose uko witwa Nahuri wiyumve mu izina muri iki kiganiro, nibyo agaciro cyane. Hanyuma unasangiza abandi amakuru muri group ya WhatsApp, ubohereze kabisa dusangire impamba y'amakuru. Ibi byose ariko ubikore mu gihe nawe ubwe wumva wanogewe. Iyi ni News Lab TV, nge ndi Fagika inamara. Mbibutse ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza. Twanzike twinjire kuri tele.
aho imirwano yahoze ica ibintu kuva ku munsi w'ejo hashize hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc ndetse n'abambari bacyo, ubwo barimo FDLR, barimo Wazalendo, Fdnb cyangwa se Force de Défense Nationale du Burundi, n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma ariko tunarebera hamwe uko byagenze, uko byarangiye muri Kivu y'Amajyepfo. Bari bafatanyije n'abasirikare ba Angola, abanya Tanzania nabo bavuzwe ku mirongo y'urugamba. Muri urugamba rwarimbatura mugabo rero igisirikare cya Kongo kiyambajemo n'abacancuro bagaba ibitero karabutaka mu bice bituwe cyane bya Uvira, hariya mu misozi ya Kabunambo. Ibintu byari byacitse byadogereye. Amakuru y'urugamba yaturutse rero yashimangiraga ko M23 yari hagaze bwuma ku buryo budasanzwe. Ibitero byagabwe muri zo axe za Kabunambo byivunwe n'abarwanyi ba M23. Turaje turebera hamwe uburyo byakozwe. M23 yarwanye urugamba rw'imbatura mugabo rusiga ifashe agace kitwa Kirungwa ko muri teritwari ya Uvira. Ahangaha rero tugenekereje iyi Kirungwa ni muri Ruratsinze. Intare za Salambwe rero zongeye kuvuna umuheha, zogezwe nubwo amakuru aturuka akakanya muri axe zitandukanye zo muri Kivu y'Amajyepfo yemeza ko mu by'ukuri hari ituze risa n'iry'igihe gito nyuma y'imirwano yahanganishije impande zombi ku munsi w'ejo. M23 yakubitiye Fardc ikabunambo ndetse na Runingo. Umuhanda route nationale nimero 5 uracyafunze muri Ruratsinze kuri wa gatatu tariki 18 Werurwe. Ahangaha rero byo ko ngo hagaragaye ituze ariko ry'igihe gito kuko ngo nta wizeye ko ryaramba nyuma y'imirwano ikaze yabaye hagati y'impande zihanganye ni coalition na M23 ku munsi wa kabiri tariki 17 Werurwe. Ubwo rero birumvikana ko urugamba rwari rukomeye cyane. Umunsi wose wiriwe ari ibisasu, ari ibiturika. Imirwano yabereye mu midugudu ya Kabunambo na Runingo ku muhanda wa route nationale nimero 5 muri teritwari ya Uvira. Amasasa aremereye yumvikanye mu misozi ikikije uwo muhanda ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Gusa masaha y'umugoroba ituze ryongeye kugaruka, bwira ituze rihari. Abaturage mu by'ukuri ubwoba bwari bwose dore ko Kabunambo bari batangiye no guhungira muri axe za Sanje, naho coalition yari yatagetinze ko igomba kuharasa ndetse rwose umugambi yawutangiye kuwutekerezaho tariki 10 zijya kuri 15 Werurwe. Ubwo nejo bundi ku cyumweru birumvikana. Ubwo rero aka kanya ikiri kuvugwa nituza ariko utamenya ngo ni rirageza ryari muri axe za Kabunambo na Runingo. Ni ku muhanda route nationale nimero 5. Harutuye Runingo watwigaragarije cyangwa se wadutangarije uko situation imeze, avuga ko badatuje badatekanye nubwo ituze rihari ariko ngo ntaryo bari guhumeka, ngo ibintu bishobora kuza kurushaho kongera gukara ndetse no gukarata. Reka turebera hamwe uwabidutangarije ibyayo makuru ibyo yavuze mu buryo burambuye. Atari ko hari ibice nkuko yabidutangarije mu buryo bukomeye ahangaha. Uyu muturage wo muri Runingo wahisemo kugumiwe nyuma y'urugamba rukomeye kuko abandi bo bari batangiye no guhunga. Yagize ati ubu haratuje, ingabo za Kongo Fardc na Wazalendo ziri Runingo na Kabunambo, ariko hari ibice bigenzurwa na AFC M23 n'ibindi bigenzurwa n'uruhande rwa Fardc na Wazalendo. Undi muyobozi witwa ngo ni Martin Mafikili uhagarariye SNCC muri Kivu y'Amajyepfo nawe yemeje ko ubu ibintu byatuje kandi Fardc ngo nizo ziri ikabunambo. Iyi mirwano gatumye abaturage benshi bahunga, benshi muri bo bahungira mu mujyi wa Uvira. Ku bijyanye n'ingendo rero, umuhanda wa route nationale nimero 5 uhuza Bukavu na Uvira wafunzwe kuva tariki 15 uracyafunze na maginga ya kuva iminsi myinshi ishize. Amakuru akavuga ko rero uwo muhanda wafunzwe ku busabe ngo bwa leta y'u Burundi. Icyo gihugu kikaba gifite ngo impungenge z'uko hari abantu bashobora kucamo bakinjira mu Burundi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Murabizi ko Burundi bwanafunguye imipaka ibuhuza na Uvira, ndetse Burundi ngo bwigeze no gutangaza ko bushobora gufunga imipaka yabwo no mu by'ukuri niba Kongo idafunze uwo muhanda neza. Cyane cyane muri rusange rero nubwo hari ituze rito, umutekano uracyari muke kandi abaturage bakomeje guhunga ndetse no kubaho umugoba budasanzwe muri bino bice bya Kivu y'Amajyepfo muri axe za Kabunambo. Birumvikana mu mirwano yabaye ejo bundi rero yari yasize General Kabaya wa Fardc wari uyoboye urugamba ndetse wari kasha makokera muri axe za Mwenga wagoye M23 na twirwaneho. Uyu rero ngo yishwe yaje mu mirwano hariya muri teritwari ya Uvira, yicanwa n'abasirikare mbona bivugwa ko bageze kuri 35. Yes, hanyuma
Aha ni muri Kivu y'Amajyepfo. M23 ifite umugambi wo gufata umujyi wa Uvira, ibyo simbigarukaho. Ni wumva ngo imirwano yabaye nk'ihagaze mu misozi ya Kabunambo, ubwo uze kwibaza utese mu zindi axe za Sanje bimeze bite. Buri ruhande ruryamiye amajanja. Mu axe za Kabunambo, ahangaha za Runingu, aha za Kiriba, Kawizi, Kala, Kavimvira haragenzurwa na coalition gisirikare cya Kongo. Ariko aka kanya ubwo bani bwose ko M23 yabinjira na dore ko bavuga ko hari n'intasi za M23 ngo zibera Uvira mu buryo bw'ibanga. Ukibaza utese uva Kabunambo ugaruka inyuma za Kamanyola, ubwo birumvikana uciye hano za Sanje, za Kanyunda, ahangaha za Nyakabere, aha za Mutarure, Ruberizi, Bwegera, Ruvungi, Rubarika werekeza za Mitimbiri. Byifasha bite? M23 ifite uburyo yagiye yitegura urugamba ndetse n'uburyo yagiye yorganiza ingabo ku buryo yakongera gupenetra mu mujyi wa Uvira. Aya ni amabanga ntamena, ariko umutwe wa M23 ufite gahunda ikomeye ndetse ni gahunda yo gukoresha abakomanda bakabuhariwe mu kwisubiza uriya mujyi wa Uvira. Ikivugwa rero, reka duhanga amaso iby'iminsi izazana ku mirongo y'urugamba, aho urugamba ruritegurwa uko bwije n'uko bukeye. Abarasana uko bwije n'uko bukeye bararasana ntibahwema. Reka natwe rero amakuru tuyakusanye ubudahwema, tujye tubabwira uko situation imeze, twibanda cyane aho ibintu byakomeye. Muri Kivu y'Amajyepfo rero, muri axe za Uvira cyagenzurwa n'igisirikare cya Kongo, ariko ubwoba ni bwose mw'abantu mwe ko mu by'ukuri M23 ishobora kuza kubinjirana mu gihe byaba bibaye ngombwa. Reka tuve Uvira twerekeze ahitwa mu Kibira. Iyi Kibira yari imaze mu by'ukuri iminsi iri gutorezwamo abahungu ngo bashobora kuza gutanga umusada muri access za Uvira n'ibindi bice bitandukanye, ariko ngo bakarwana bashushubikana M23 bayerekeza mu kibaya cya Rusizi, kugeza no rwose bagombaga ngo kubambutsa bakabambutsa ubutaka bwa Kongo bakerekeza mu Rwanda, hanyuma ngo barangiza bagashinga imbunda zerekeza mu Rwanda. Ubwo birumvikana mu karere ka Rusizi. Izo mbunda rero ngo zikifashishwa cyane mu kubamena cyangwa se mu kubabuza kwinjira ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bakazifashisha banatera u Rwanda. Izo ngabo rero ibyazibayeho ejo twabwiye, ahubwo imibare nanone iri gutumbagira cyane. Abadede 159 nibo byavuzwe ko baguye bakubiswe n'inkuba itagira amazi hariya mu Kibira. Aba FDLR 42, abarimu 10 b'aba Tanzania, aba trainers birumvikana n'abandi batatu b'aba Chanshuro, abarimu 20 b'Abarundi. Abo bose nk'uko liste ibagaragaza cyangwa se ibagaragaza ngo bose bakubiswe n'inkuba itagira amazi, ngo basanze shitani. Ese bose buriya hari wajya mu ijuru di? Reka turebe. Ariko buriya wasanga byanashoboka. Gusa bikavuga ko iyi nkuba y'abakubisi itagira amazi ndetse ngo nta warawutswe, nta wamenye ngo yaturutse. Ese ikirere cyari cyakubye? Aya ni amakuru atangazwa mu buryo bw'ibanga cyane. Ubwo rero igikuba cyacitse hariya muri Kibira cyangwa se mu ishyamba rya Kibira. Murabizi ni ishyamba rikora ku Rwanda. Iri shyamba rimaze iminsi ritorezwamo ndetse n'imbonera kure n'abarwanyi bavuga ikinyarwanda. Icyo batorezwaga rero batozwa n'abazungu ngo ni ugutera u Rwanda ndetse no guteza ibibazo. Amakuru yaturukaga mu by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi mu minsi yashize twahoze tunabigarukaho cyane cyane, avuga ko ngo mu ishyamba rya Kibira riri muri komine Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura ngo hakomeje kubera imyitozo ya gisirikare ikomeye iri guhabwa imbonera kure zari zoherejwe ku Rwanda muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Noneho amakuru akavuga ngo ni imyitozo imaze ibyumweru birenga 2, ubwo iki ni cya gatatu, kuko abaturage baturiye ishyamba rya Kibira babwiye umutalamu wacu ko rwose hari n'abanyamabanga murambabarira, hari n'abanyamahanga bari ngo guhabwa ayo mahugurwa cyangwa se iyo myitozo, ariko kandi ngo bambaye imyambaro ya gisirikare ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi mu rwego rwo gupretendinga cyangwa se guhishira ko bahari. Birumvikana cyane. Hanyuma bakavuga ko bamwe muri bo bavuga igiswahili, ikirundi, ikinyarwanda, abandi cyangwa se bakavuga igifaransa. Ubwo rero abatuye muri ako gace baravuga ko bakomeje kubona imodoka za gisirikare zizaniye ibiribwa n'ibindi bikenerwa abari muri iyo myitozo, ndetse ko rimwe na rimwe abaturage bategekwa gutanga ibiribwa byo kugaburira izo mbonera kure. Ariko kandi bikavugwa ko mu by'ukuri bamaze n'iminsi bumva ibisasu. Birumvikana ko mu byo bitoza nyine harimo no kurasa. Bihabanye n'amakuru avuga ko hari imirwano ikomeje kubera hariya mu Kibira. Nta mirwano y'isasu
masasu ihari, ahubwo mu by'ukuri ni imyitozo y'izimbonera kure hariya muri ririya shyamba. Umuturage waho ati ntitukigera mu mirima yacu mbere yuko ibi bikorwa bitangira, batubwiye ko hazaba imyitozo kandi ko mu by'ukuri tutagomba kugira ubwoba, ariko ubwoba burahari kuko ntidushobora gutuza mu gihe duhora twumva amasasu, twabaye nk'ababyihanganira kuko nta yandi mahitamo dufite. Ahangaha rero ni abaturiye ishyamba rya Kibira baravuga bati duhora twumva urusaku rw'amasasu nk'aho hari intambara, twaranabyakiriye twariyakiriye kuko nta yandi mahitamo dufite. Ibazaho ugira amahitamo yo kubaho wumva amasasu, nta yandi mahitamo, nta bundi buhungiro, ni ibiteye ubwoba cyane ndetse n'impungenge. Kibira rero inkuba iri gukubita ishobora kuza kumarayo abari gutorezwa ahangaha muri Kibira. Reka mbisubiremo, iyi Kibira nk'uko amakuru bigaragaza, abari kuyitorezwamo bashobora kuza gushiriramo bakubiswe n'inkuba zitagira amazi, kuko iyi nkuba irakubita abandi bakabona abandi barumye, bamwe bakabona abandi barumye, biteye ubwoba cyane. Hanyuma reka tugaruke muri axe za Warikare. Mbonereho no kubashimira cyane kubana natwe ndetse n'umutaramu rwose uhatubera no kudusangiza amakuru abagezweho muri teritwari za Warikare, ni by'agaciro cyane. Hanyuma amakuru ari Warikare afitanye isano n'aturuka Masisi, ngira ngo tuyahuriza hamwe turebe. Hari agace kitwa Maremo ejo bundi kafashwe na M23, ariko ni muri groupement ya Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi, ni muri Nokivu. Ako gace karafashwe, ariko ni icyumweru cyaranzwe n'imirwano, ni kiriya gishize, ndetse byarangiye rwose. Iyi Maremo yafashwe mbere yuko agace nyuma y'uko agace kitwa Kashuga nako kari muri groupement ya Bashari Mukoto muri wa Masisi kari gafitwe na coalition abo kurande rwa guverinoma Kinshasa. Bikavuga ko rero aho ngaho Kashuga ngo hanafatiwe abarwanyi ba M23 ngo bagera kuri 15, amakuru adafite igihamya ariko akakanya. Noneho M23 yo iragenzura Maremo. Iyi ni groupement imwe ya Bashari Mukoto, muze kumbwira groupement ubundi groupement igirwa n'udushe tungahe, ariko n'amaroka ritangahe. Hanyuma icyo nshaka kubabwira ahangaha rero, M23 ifata utwo duce, yakubise coalition ndetse irayibabaza cyane, aho inzego abayobozi gakondo ndetse n'inzego z'umutekano zo muri ako gace zabihamije ziti Fardc yakubititse mu buryo bukomeye, kuko yari imirwano yabaye mu by'ukuri iminsi 3 yikurikiranya mu buryo bw'ibanga mu minsi 2, undi wa gatatu ari wo ku itariki 14 imirwanira aba ndetse iba mu buryo bweruye. Bikavugwa neza ko imirwano yabaye muri izi axe abari Kalembe nibo babyiyumviye n'amatwi yabo, ariko bafesinga n'ingaruka. Abari impeti nabo bakubwira iby'iyi mirwano yabaye muri Maremo. Maremo rero iragenzurwa na M23. Hanyuma na gace kari n'ubundi mu nkengero za Warikare. Icyo nakubwira rero, Wazalendo mu by'ukuri bakubitiwe ahangaha, bakubiswe n'abarwanyi ba M23, ngo basubiye inyuma berekeza ahitwa Kalembe, abandi bajya mu bice bya Minjenje ndetse na Mpeti muri groupement ya Kisimba. Aha ni muri teritwari ya Warikare. Bivugwa neza ko hariho abarwanyi ba M23 murambabarira, bamwe bagiye bikusanyiriza, ariko ntabwo ari ukubera gutsindwa muri izi axe. Ndagira ngo babwire amakuru ahari. Biravugwa neza ko abarwanyi ba M23 ku murugoroba wa tariki 13 bagiye cyangwa se berekeje muri axe muri imidugudu ya Kalembe, basubiye Kalembe, abandi bajya hitwa Minjenje na Mpeti mu gace ka Kisimba muri teritwari ya Warikare. Byari byiswe ko batsinzwe, ahubwo nuko icyo gihe kuko Maremo M23 yafashe iyitakaza mu munsi umwe, Fardc irayisubiza na Wazalendo. M23 ihungira ahitwa Minjenje na Mpeti. Noneho uku guhungira Minjenje na Mpeti ku ruhande rwa M23 byatumye abenshi baza batese izi ntare nazo zisigaye zikubitirwa inshuro muri axe nk'izi ngizi. Ubundi Warikare igizwe n'amashyamba menshi, nta baturage benshi bahari. Kumva ko rero inyeshyamba zakubiswe n'ingabo za leta mu misozi noneho irimo amashyamba,
ntago ari ibintu abantu benshi bahita biyumvisha. Ahangaha nta cyitwa drone kigize cyumvikana, kandi binjenje bari bizi ko ari hamwe mu hantu na za mpeti hagiye hagagwa ibitero bya drone zagiye zinasenya ibiraro bigiye bitandukanye byifashishwaga muri deployment ku ruhande rwa M23 n'urujya n'uruza ku baturage bakoraga ingendo zigiye zitandukanye. Ubwo ariko M23 guhungira ahangaha ni minjenje ndetse na za mpeti biravugwa neza ko byari mu mugambi wabo. Bisobanuye ko rero iyi maremo ijya gufatwa na coalition mu by'ukuri bishoboka ko byari mu mugambi wa M23, kuko aka kanya amakuru angeraho cyangwa se yansesekaraho aravuga ko muri izi axe za minjenje, izi axe za minjenje na mpeti biravuga ko ngo za deployinzwemo abasirikare bagera kuri 150 binjiranye intwaro karahutaka, binjiranye icyitwa igikoresho bavandimwe. Amakuru agaragaza ko bashobora kuza kwa advancinga ku mujyi wa Pinga mu buryo bwatungurana cyangwa se abantu benshi batiyumvisha. Abarwanyi ngo baturutse Kicanga baca muri izi axe za Kalembe, biravugwa neza ko ngo binjiranye intwaro zikomeye. Reka twitege ibintu bishobora kuza kuba muri iyi Pinga ya Warikare. Nyabuneka ikizwi nka CCLF aka kanya ntago kikiri ingenzi, ntago kikivugwaho. Angola yatangaje agahenge ku munsi wo kubahiriza ko gahenge haba imirwano, ariko ari nacyo gihe Angola yohereje ingabo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare birimo drone ndetse n'ibisukoyi 30 Angola yohereje. M23 rero kugumya iraswaho ariko ntiyihorere cyangwa se ntiyirwanirire. Ibi byo sinzi neza ko ifite ububasha bwo gukomeza kubyihanganira. Ibigiye kuba muri Warikare nabyo nakamaramaza. Hanyuma ku munsi w'ejo umutwe wa M23 wongeye kwesurana bikomeye na coalition unabatera igihombo gikomeye. Hariya muri nyuma y'uko abazarendo bari bateye M23 baturutse Warikare bagamije mu by'ukuri guhobagiza M23 za Katoyi ndetse na Kawele, ingabo za Kongo ngo zongeye gutsindwa ndetse M23 yongeye kubakubita batakaza utundi duce dutandukanye tw'inkengi turi mu nkengero z'agace kitwa Ngululu, iyi Ngululu ndetse na Kikoma ndetse n'inkengero za Murema. Ni muri teritwari ya Masisi, ariko nanone ku ruhande rwa Warikare naho biba bifite icyo bisobanuye, dore ko ngo noneho ikigezweho aka kanya ku mirongo y'urugamba no gutera ibuye rimwe ukica inyoni ebyiri uko byagenda kose. Irucuru abimuwe benshi bageze Mweso, Nyanzare na Katsiru nyuma y'imirwano ikaze mu bwami bwa Bwito cyangwa se muri sheferi ya Bwito. Umutekano rero ukaba ukomeje kuba mubi cyane muri ibi bice byo muri Rucuru, by'umwihariko muri sheferi ya Bwito. Imirwano ikaba igikomeje hagati y'abarwanyi ba M23 n'imitwe y'abaturage yitwara gisirikare izwi nka Wazalendo. Ndetse ku munsi w'ejo barongeye baresurana no mu cyumweru gishize byaruko uturere twa Kibondo, twa Kihondo, uturere twa Bambo ndetse na Bukombo ngo twabereye imirwano ikaze cyane ahitwa mu Birubiru, Kinjovu ndetse na Muko. Abaturage ngo bafashe cyangwa se ngo bafashwe hagati y'amasasu, ngo bafashwe n'amasasu, bahunze mu buryo bwihuse basiga inzu zabo, imirima ndetse n'ibindi bintu byabo. Umwe mu babyeyi bahungiye i Nyanzare watubwiriye imboni byinshi kuri aya makuru ati twahunze nijoro ku munsi w'ejo bundi, cyo ati ntacyo dufashe, twahunze ntacyo dufashe, amasasu yavugaga hose, nta hantu twari tuzi tujya, twari tugamije gusa kurokoka. Iyi mirwano yatumye abantu benshi bahungira ahantu hafi hafatwa nk'ahantu imirwano itari, cyane muri bamwe mu baturage ba hano bageze Mweso muri Masisi, abandi bajya Nyanzale ndetse na Katsiru muri Rucuru, aho bageze rero ngo ubuzima buragoye cyane, abimuwe babuze ibiribwa, babuze amazi, aho kuba n'imiti. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Hari nk'umubyeyi uri Mweso wavuze ati rwose turyama hasi nta matela cyangwa se ibitambaro, abana batangiye kurwara ariko nta miti dufite. Ubwo rero amakuru atangwa n'imiryango itabara imbabare aragaragaza ko hakenewe ibyihutirwa, ibiribwa, ibikoresho byo kubaho nk'amahema, imiti, amazi meza. Undi mugore rero wahungiye Mweso akavuga ati rwose tumaze iminsi ibiri ntacyo turya, tubeshwaho n'impuhwe z'abaturage, ariko nabo bafite bike, biracyagoye cyane kumenya umubare nyakuri
wabimuwe kubera umutekano muke utuma abakozi b'imiryango itabara batagera henshi. Imweso rero kubarura bimuwe ntibiratangira. Inyanzare Katsiri umutekano muke uracyabangamira abaturage n'ibikorwa byabo bya buri munsi no gutanga serivisi. Hagati y'umutekano muke n'ibura ry'ubufasha, rero abaturage nibo bakomeje kubabara cyane muri intambara iri muri Burasirazuba bwa Kongo. Ni ibintu bikomeye cyane rero biri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma muri teritwari ya Lubero mu makuru ari kutugeraho muri aka kanya ngo hagaragaye ingendo z'imodoka zitwaye abasirikare n'ibikoresho ndetse kuva mu byumweru bibiri bishize mu midugudu ya Mbingi, umurwa mukuru w'ubutware bwa Batangi uherereye nko kilometero 17 mu burengerazuba bwa Alimbongo, ni muri teritwari ya Lubero ndetse n'ahitwa Bunyantenge. Izi ngendo zaba ngo zarakajije umurego nyuma y'inama iherutse gukorwa na M23 ahitwa Ikipese, aho amakuru aturukaho byabereye avuga ko abaturage bafite impungenge zikomeye cyane cyane abari bamaze gusubira mu byabo mu midugudu itandukanye iri ku muhanda munini nimero 2. Amakuru atangwa n'inzego z'umutekano yemeza ko izi ngabo zageze muri ako karere bavuga ko rwose bishobora kuba ari imyiteguro yo kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc n'imitwe ya Mayimayi mu gace ka Kanyabayonga. Andi makuru akavuga ko izi nyeshyamba zaba zitegura no kugaba ibitero ku miji imwe n'imwe yo majyepfo ya Lubero nka Musienene na Lubero Centre zaturutse cyangwa se ziturutse mu majyaruguru y'ubutware bwa Bashwaga. Abaturage ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze baraburira ko hashobora kongera kubaho imirwano ikomeye nyuma y'igihe hari tuze muri aya majyaruguru, ndetse bavuga ko rwose abaturage baba mu duce dufitwe n'izi nyeshyamba ngo bakomeje kubabazwa mu by'ukuri n'ubuzima bubi. Bagasaba leta ya Kongo kugira icyo ikora kugira ngo ihagarike kwaguka kwa M23 no kugarura uduce yatakaje mu gace ka Walikare kari hafi aho inyeshyamba za M23 nazo zakomeje kongera imbaraga mu bice bya Kashebere na Kibati biherereye mu gace ka Luberike nk'uko amakuru aturukaho abivuga. Amakamyo atwawe n'abasirikare n'amasasu menshi cyangwa se amakamyo atwaye abasirikare n'amasasu menshi Kashebere mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 15 Werurwe 2026 byaragaragaye. Nyuma yo kuhagera rero abasirikare ngo bahise berekeza Kibati kugira ngo bashimangire ibirindiro byabo muri ako gace n'agace gafite akamaro kanini. Izi ngendo rero zibaye nyuma y'imirwano yari iherutse guhuza abarwanyi ba M23 ndetse na coalition ndetse na Wazalendo mu gace ka Mikumbi, nk'uko abasesenguzi b'umutekano bavuga. Uku kugera kw'izo ngabo nshya bishobora mu by'ukuri kugaragaza ko hari imyiteguro yo kongera kugaba ibitero muri ako karere, ni mu gihe umwuka w'intambara ugikomeje kuba mubi hagati y'impande zihanganye hariya mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ni munyemerere turebere hamwe n'andi makuru. Aka kanya havuzwe inkuru y'abanyamulenge bagiye gushimira Perezida Ndayishimiye. Urebye se barozwe nande niba Ndayishimiye akomeje kwica abaturage b'abanyekongo mu bwoko bw'abanyamulenge, anatoza imbonerakure gukoresha intwaro gakondo n'ibindi kugira ngo babamare? Ni gute bamwe bifata bakajya kumushimira? Hanyuma nyuma yuko bigaragaye ko tariki 17 Werurwe Perezida Ndayishimiye yakiriye mu biro bye abagize umuryango Banyamulenge Global Advocacy bamushimira ko ashyigikiye amahoro muri Kongo ndetse no kubanga akomeje gufasha abarimo impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi. Umuyobozi w'uyu muryango Charles Nteze Byabagabo yatangaje ko we na bagenzi be baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye gushimira leta y'u Burundi kuba yorohereje ingabo mu ntambara yo mu Burasirazuba bwa Kongo, kuko ngo aho ziri abanyamulenge baratekanye. Ibi rero nibyo Minisitiri Nduhungirehe yagarutseho, atangaje ko amayeri ya Perezida Ndayishimiye yo gukoresha bamwe mu bagize ubwoko kugira ngo baburwanye ndetse yarakoreshejwe na Habyarimana n'ishyaka rye mu gihe abatutsi bari bakomeje gutotezwa no kwicwa. Ati ni amayeri nk'aya yo gukoresha abantu ngo barwanye ubwoko bwabo si mashya mu karere kacu. Habyarimana wabaye perezida w'ishyaka rya MRND bayakoresheje mu ntangiriro z'imyaka y'1990 mu Rwanda mu gihe abatutsi batotezwaga banicirwa mu bice by'igihugu. Nduhungirehe yasobanuye ko umwe mu batutsi bakoreshejwe na Habyarimana
Nsengimana ari Antoine Nyetera wakomeje gushimagiza ubutegetsi bwa MRND akanahakana ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yagaragaje ko niba koko Nteze n'abagenzi be bakorera ubuvugizi abanyamulenge batuye mu Minembwe, bakwiye kubasura bakibonera uburyo bakomeje kugabwaho ibitero bya drone n'ibindi bibazo bari kunyuramo, hanyuma bagasubira mu Burundi bakavugira imbere ya President Ndayishimiye. Hanyuma rero ati nyuma yo gusura Minembwe abagabo basubire mu Bujumbura gukora ubuvugizi hamwe n'umwe mu b'ingenzi baba toteza. Raporo zitandukanye z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu zigaragaza ko ingabo z'u Burundi zahungabanyije bikomeye umutekano w'abanyamulenge batuye muri komine Minembwe ndetse n'abahungiye mu bice bihana binyuze mu kubagabaho ibitero ndetse no babafungira inzira mu by'ukuri rero banyuragamo bajya mu masoko no ku mavuriro. Mu by'ukuri rero mu batabariza abatuye muri Minembwe harimo umuryango w'abanyamulenge batuye muri Amerika MPA cyangwa se Mahoro Peace Association umaze igihe kinini ukora ubuvugizi mu nzego zitandukanye kugira ngo bene wabo batabarwe, ndetse n'umutwe witwaje intwaro MRDP turwaneho ubarwanirire. Umuyobozi wa MPA Douglas Kabunda asobanuye ko mu by'ukuri ati Nteze n'abagenzi be bagiye mu Burundi bahoze muri uyu muryango bakurwamo tariki 6 Gashyantare 2026 kubera ngo kuharabika, kudatanga umusanzu ndetse no kugambanira inyungu rusange z'abanyamulenge. Ishami ry'umuryango ryitwa ku mpunzi cyangwa se rishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA ryemeje ko abatuye muri Minembwe bafungiwe inzira banyuramo bajya mu masoko n'amavuriro, kandi ko byagize ingaruka zikomeye zirimo ubwiyongere bw'imfu z'abana bari munsi y'imyaka 5 n'izamuka ry'ibiciro by'ibicuruzwa by'ibanze. Hanyuma rero umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza mu mpera z'umwaka ushize yiyemereye ko abasirikare babo bafunze inzira zihuza Minembwe n'ibindi bice by'umwihariko bya Uvira kugira ngo barinde uyu mujyi wa Uvira. Yashinje abatuye muri komine gukorana n'abanzi b'igihugu. Yes, hanyuma mu yandi makuru reka turebera hamwe iby'uru rubanza rw'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza rwatangiye. Urubanza rw'u Rwanda n'Ubwongereza rushingiye ngo kuko amasezerano ajyanye n'abimukira atarubahirijwe rwatangiye ku munsi w'ejo. Rugomba rero ngo kumara iminsi 2 aho u Rwanda rushaka ko amategeko mpuzamahanga yubahirizwa, bikaba isomo ku bihugu byose ko igihugu kidakwiriye kwikura mu masezerano cyagiranye n'ikindi kubera impamvu za politiki zacyo imbere. U Rwanda ruhagarariwe rero n'intumwa nkuru ya leta akaba na minisitiri w'ubutabera Emmanuel Ugirashebuja. Umuzi w'ikibazo rero ni uko Ubwongereza butarubahirije gahunda ijyanye n'amasezerano bwari bwaragiranye n'u Rwanda yo kujya mu by'ukuri bwohereza abimukira i Kigali mbere y'uko ubusabe bwabwo cyangwa se bwabo bwigwaho. Nk'uko Ubwongereza bubivuga ubwabwo, intandaro yabaye gahunda yiswe New Plan for Immigration yatangajwe ku itariki 24 Werurwe 2021, ikurikirwa n'itsinda ryihariye rishinzwe cyangwa se ikurikirwa n'itsinda ryihariye rishinzwe gutunganya ubusabe bw'abimukira mu kindi gihugu, Third Country Asylum Processing Task Force. Ryari rifite intego yo gushaka igihugu cya gatatu gifite umutekano cyafasha mu kwakira no kwita ku bantu bari bageze mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko. Ubwongereza rero buvuga ko u Rwanda rwatoranyijwe nyuma yo gusuzuma cyangwa se yisuzuma n'imishyikirano rukagaragara nk'umufatanyabikorwa ubereye iyo gahunda, rufite ubushobozi bwo kuyishyira mu bikorwa, amategeko aboneye n'ubwishingizi bukenewe kugira ngo iyo gahunda ikorwe neza. Yes, hanyuma hakurya y'inyanja ngari naho twatererayo akajisho, ariko tubanje muri Congo Brazzaville, ntabwo dutindayo kuko
amatora yarasoje muri iki gihugu cya Congo Brazzaville, aho perezida wa Repubulika ya Congo Denis Sassou Nguesso yongeye gutorerwa ku majwi 98.82% nk'uko byatangajwe na televiziyo ya leta kuri uyu munsi w'ejo. Aguma ku butegetsi rero muri iki gihugu gikungahaye kuri petroli cyo muri Afurika yo hagati, akaba amaze rero imyaka hafi 42 ayobora iki gihugu. Ni Denis Sassou Nguesso. Abadiplomate n'abasesenguzi muri politiki bari biteze intsinzi ya Sassou Nguesso w'imyaka 82 waruhanganye n'abandi bakandida batandatu batazwi cyane mu matora yateguwe n'ishyaka ry'abakozi riri ku butegetsi. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko amashyaka akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi yahisemo cyangwa se kutazatanga abakandida, avuga ko nta mucyo biteze muri aya matora. Abandi bantu babiri mu bazwi cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo General Jean-Marie Michel Mokoko ni Andre Okombo Salisa, bamaze hafi imyaka 10 muri gereza. Abo rero bamaze imyaka irenga 10 muri gereza. Hakurya y'inyanja ngari intambara yakaze, ndagira ngo tubirebere hamwe. Abantu babiri bishwe n'ibisasu Iran yarashe muri Israel. Iran yagize itya igaba igitero cyangwa se irasa bombe ihorera urupfu rwa Ali-Larijani, uyu wari umunyamabanga w'inama y'umutekano yayo, wiciwe mu gitero cyagabwe i Tehran mu gihe igitero cya Israel cyo cyahitanye minisitiri ushinzwe ubutasi. Minisitiri w'ingabo wa Israel yitwa Israel Katz yatangaje ko mu bitero bagabye mu ijoro ryo ku 17 Werurwe hapfiriyemo minisitiri w'ubutasi wa Iran witwa Ismail Katib. Kuri wa gatatu tariki 18 Werurwe 2026 ibisasu bya misile byumvikanye mu bice bitandukanye bya Israel birimo n'umurwa mukuru Tel Aviv, ahabaruwe abantu babiri bapfuye. Ibitero kandi bigamije ngo guhorera mu by'ukuri witwa ngo ni Gholam Reza Soleimani, umuyobozi w'umutwe wa Basij ushamikiye kuri leta ya Iran, wiciwe hamwe na Ali-Larijani. Irindi turika ry'ibisasu ryumvikanye kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iraq, ni mu murwa mukuru Baghdad. Mu kiganiro na Al Jazeera, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yatangaje ko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibeshye cyane ko ubutegetsi bwa Iran bushingiye ku muntu umwe. Ati sinzi impamvu abanyamerika na Israel batarumviye ingingo. Repubulika ya Iran ishingiye kuri Islam, ifite inkingi zubakiye kuri politiki hamwe ubukungu n'itegeko nshinga. Kubura umuntu umwe ntibyahungabanya igihugu. Yanakomeje kubitero mu by'ukuri, yanakomeje akomoza ku bitero bya Amerika na Israel byishe umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ku ya 28 Gashyantare, avuga ko batahungabanyijwe cyangwa se batahungabanyije imyubakire y'ubutegetsi bw'igihugu. Kuwa kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zagabye ibitero ku birindiro bya Iran byegereye ubunigo bwa Hormuz, zikomereje cyangwa se zikoresheje ibisasu bibasha kwinjira mu mitamenwa. Kuwait yavuze ko ubwirinzi bwayo bwo mu kirere bwabateguje kuraswaho na misile ahagana saa 6 z'ijoro ryakeye. Muri icyo gihe Bahrain nayo yakiriye intabaza zivuga ko irashweho, yihutira kumenyesha abaturage kujya mu bwihisho. Minisitiri w'ingabo muri Qatar avuga ko ubwirinzi bwabo bwabateguje ko nabo hari ibisasu bibarashweho mu rukerera rwo kuwa gatatu. Kuri wa gatatu rero abantu kandi batandatu baguye mu bitero bitunguranye Israel yagabye i Beirut, umurwa mukuru wa Iran, mu gitondo cyo kuri 18 Werurwe ku nyubako ya Bashura herereye majyepfo y'iki gihugu, aho Israel ivuga ko Hezbollah yari ihabitse amafaranga menshi. Israel kandi igisirikare cya Israel cyaburiye kenshi abatuye majyepfo ya Libani hafi y'imijyi yegereye uruzi rwa Zahran ndetse n'ibice bya Taya kwimuka bajya amajyaruguru kuko aho bari hazagabwa ibitero. Ukraine nayo yinjiye mu ntambara ya Iran muri ubu buryo. Mu nama yamuhuje n'inteko nshinga amategeko y'Ubwongereza kuwa kabiri, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko hari inzobere z'abasirikare yohereje gutanga ubufasha kuri Amerika mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu Kigobe. Ati ubu dufite abanya Ukraine 201 mu burasirazuba bwo hagati no mu Kigobe, abandi
abandi 34 biteguye gutanga umusanzu. Abo bose rero ni inzobere mu gutanga ubufasha no kwirinda ibitero bya drone. Yakomeje avuga ko hari n'abandi bohereje muri Katari, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, mu gihe abandi bari mu nzira berekeza hariya muri Kuwait. Yes, hanyuma ikindi twakomozaho cyangwa se twavuga muri aka kanya, reka mbabwire ko mu by'ukuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Baghdad muri Iraq yagabweho igitero cya drone n'ibisasu bya kirimbuzi. Ubwirinzi bwayo buranirwa kubikumira byose, ibyatumye igice cyayo gifatwa n'inkongi y'umuriro. Ni igitero cyagabwe mu rukerera rwo ku munsi w'ejo kwa gatatu tariki 18 Werurwe, aho bikekwa ko cyagabwe n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye Iran ikorera muri Iraq. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko humvikanye iturika rikomeye ubwo drone n'ibindi bisasu byo mu bwoko bwa rockets byaraswaga ahakorera iyo ambasade. Ubwirinzi bwo mu kirere buzwi nka CRM ni bwashoboye gukumira icyo gitero, bituma ibice bimwe by'iyo nyubako bifatwa n'inkongi y'umuriro, ndetse inzego z'umutekano muri Iraq zemeje ko hari ibisasu byabashije kugera hasi. Ambasade ya Amerika i Baghdad ikorera mu gace kazwi nka Green Zone gafatwa nk'umutima w'ubutegetsi bwa Iraq, ndetse nyuma y'icyo gitero mu kirere cyaho mu by'ukuri hagaragaye umwotsi mwinshi w'umukara watewe n'iyo nkongi y'umuriro. Icyo gitero kandi cyabangamiye cyane cyangwa se cyabangikanye n'ikindi cya drone 3 cyagabwe ku yindi nyubako ya Amerika iri Baghdad, ni hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga, ariko ubwirinzi bwo mu kirere bwo cyangwa se bwabashije gushwanyaguza izo drone zombi zitaragera kuri iyo nyubako. Iki gitero rero kandi kije gikurikira ibindi byakunze kugabwa kuri iyi ambasade muri iyi minsi, harimo n'icyo ku itariki 17 Werurwe gifatwa n'igikomeye mu byayigabweho kuva intambara yo muri Iran yatangira. Hanyuma rero ni intambara Perezida Zelensky yavuze ko iri kungukira Perezida Putin mu buryo budasanzwe. Ni intambara rero mu by'ukuri Zelensky yabwiye BBC ati rwose Perezida w'Urusiya Vladimir Putin ashaka ko intambara ihanganishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Iran itarangira vuba, kubera ko bizatuma Kiev icika intege kuko ubufasha bwa Amerika bwimuriwe mu burasirazuba bwo hagati. Nibyo ngibyo rero, reka mbashe kubashimira, reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 19 Werurwe 2026. Amahoro y'Imana akomeze kubana.